ASDC atum kaninje Himanta Biswa Sarma Autonomous State alam kaninje ke Rachari ale aphancot Dongka Chingthu High School pen High Secondary angdeng ke parlu bang throkna kep rapho amen ka chithau Dilai Police Station ke parlo angkang 0 point along ihum auto thepai along klocok auto kate war bang lapen osomar bang thomatum areng hu kesu Kardom ada birta lang pen libertar han bang thare harmony be birtang ton pen arjuk tha Himanta Biswa Sarma wasing ko raga thom arni dongka mukam along truck kebra nar kep angdeng Karbeng Long Autonomous Council amhang ke thek arni ke talona hot Autonomous State alam kaning jike Rachari ale ka chu en choda phan pusi ASDC songja tum akoi pidam Himanta Biswa Sarma wasing ko raga thom arni dongka mukam along Karbeng Long Autonomous Council amhang ke thek arni ke talona hot Autonomous State alam kaning jike Rachari ale ka chu enji aphan chot Autonomous State alam kaninje ke Karbeng Long lapen di maso arada phan amen ki palu aphanchot pusi pachetak alolong ASDC asong jammu chi wusing ko rai CR ni ke pado session minute hong kepen session ke pajut kok aputhak ASDC pen BJP Rachari council aphan pinrem lapen Karbeng Long alongle Meghalaya rideng pen kirai dun thek ke council kachari ke thek ke apot puta ASDC asong jatu ningje Karbeng Long Arab asai ke claim nangji amoton duo bonta session minute hong kepen session ke pajut kok ke Karbeng Long lapen Karbiara raphan ale awe pusonta pachetang alolo ASDC pachetang aropen pachetak Dongka Chingthu High School pen High Secondary angdeng an parlu si pining pen risunin so atum menche thapon ren tilo busi den dakhat pen inut pherangke card news along birta nang pale Kapa pihub dendaghat samilangso langlokso borpung lapen tebok terai ahawar along kang tu yang deng kacharli awar saika dure langdam si pining pen Dongka Chingthu High School along Higher Secondary School angdeng kacharli awar sa eng haptho pontang lo non an laso Higher Secondary School along keching sia ningkana phan bang choklar kebra pho athare asamia tum amen che thapren tilo laso kimi Higher Secondary along Political Science Education Economics History English lapen bodo kacharli awar sa pado pon Dilai Police Station ke parlo angkang wusik ne phai inquire pli arni 0 point along ihu moto thepai along close chok abirta pherang ke pen birta nang pale kachilenga to adu ke men ke khangun edet ajo auto rickshaw number AS09C 9075 thepai along klodam chok thepai along auto pen kaching koy along ke phoduna tum lakri saijang hidipi asong manja ke dam boma hutsi auto pen kaching koy chetong nang ren tilo auto long ka chet habduna tum lakri Arlenge the bang pho lapen osoma bang kathom pusi chini dun auto kate war abang arenga hu su ulo lapen osomar bang thoma tumta arenga hu ke so ajok adung het Dilai State dispensary along si sekelang aphan pondo nan malam support bertamu ton pon eksina Come and test drive Nissan New Sterol India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors, authorized dealer of Nissan.
80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Norgaon 78200 Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atokimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina mupi putat bertalong wang thula. Non Japan bina pani an lang pong ke basai ke klema job. Dipurong sipi angkang jesimet sibari jinin mil dhoram nala rong mirdan lapen matipung malom.
ni thong kep amoi langki pikati kuk duji pusi PHE Dipu Urban Water Supply pen pajeta Mon Japan bina pani an langalang pong kikip asai ke klema jok Dipu rong supi an kang jesimet sibari jinnin mil doram nala rong mil dan lapen matipung malon ni thong kep amoi an langki pikati kuk duji pusi PHE Dipu Urban Water Supply pen pajeta laso por hut PWD pen tuwar ajam ke pathe asai ta claim jipota pajeta alo along PHE sai campaign pachini thu Tirkim langmet ka cheleng ke joy kiji aphan sarkar pen kipi pon PMGSY atwar penan aja ke ding ke claim patang pon edlu la ke tang atwar ajo anta ke claim asai ke oy ajok apong haladak arada tum pen thul pak sike kham ke padolu setame non puarni anta ke claim ke pangjang kawe ajok Tirkim langmet arada phan ani pangsamjin avelang Laki Tirkim langmet PMGSY atwar kasilam kitang pamia dimlo Bon sa tami chiklo ijon anta pling pli lang si non kachithar pangching etlo Tirkim arada tumpen towar kasalam pamijia phan apong thur pakki pudun apisitami sai kiklem kasai oya puthak ke iphong ateng state quality monitoring abutung atumpen apong bangso towar phan sat lang padupon etlo bonta koson pen no ne kasalam kasai oy ke iphoya teng bangso towar kasalam kapalang dunjia phan arpukedo PWD Hamren Road Division ahin penta thangnat ki pudun ke pasoda kavya jok lapula bensi arni padang bom ason theklong Hamren PWD Road Executive Engineer D Sharma aphan apong pherang ke tumpen towar kasalam kapameme aputhak karjupa tuponlo setami alangli Executive Engineer apu todong abang pustami towar alam karjua hut aning kachipati varetiti pherang ke atum kachitong dam aling ta alangli ning ke mepen nangchingki dunde laso ateng pulote Hamren malom akrong tin atwar keme kabitenta executive engineer pen thedong kachirap dun do umeme lasi karbiang lo autonomous council pen Hamren PWD executive engineer D Sharma aphan sai kachiklem pamiji aphan kipu kapasik akinang sotlo halapu state quality monitoring officer Paras Sharma towar asat lang ki ena hut phirang ki pen karjo hut alang li pen ta thang alam ta ningje tekang ki pusi berta longdun এটা মই রিপোর্ট সাবমিট কৰিম মই আজি অনলাইন মই ৰিপোৰ্ট সাবমিট কৰি দিম এইটো ৰিপোৰ্ট কি পাইছে ৰিপোৰ্টত বৰ্তমান আপুনি আজি ৰিপোৰ্টত মানে এতিয়া আমি চাওঁ এতিয়া ৰাস্তাটো দীঘল বহল ঠিকে আছে নে নাই তুমি দেখিছাই আমি কেৰেজৱে ৰোডৱে কিমান থাকিব লাগে এজ পাৰ হেৰি কিমান আছে ফিল্ডত চিডি কিমান আছে বনাইছে নে নাই আপুনি দেখিছে যিটো ছুপাৰ এলিভেশ্যন সুপার এলিভেশন ঠিকে আছে না আপনি কার্ডত আপনি দেখিছে নিজে গতিকে সুপার এলিভেশন ঠিকে আছে না আমি গোটেইখিনি রিপোর্ট সাবমিট কৰিম এতিয়া বাকিখিনি আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ অফিচত তাতে আমি ৰিপোৰ্টহে সাবমিট কৰিম মানে কমেন্টস ৰিগাৰ্ডিং কমেন্টস তাৰমানে তেওঁলোকে যদি এজ পাৰ হেৰি হয় ঠিকে আছে এষ্টিমেটটো মই এতিয়া দেখাই নাই মই যিটো ফিল্ডত জানিছোঁ এতিয়া যিখিনি মোক কৈছে ইঞ্জিনিয়াৰে যিখিনি ছাপ্লাই দিছে ফিডবেক সেইটোৰ মতেহে মই এতিয়া চেক কৰি আছোঁ তেওঁলোকে ৰাস্তা দীঘল কৈছে 4 পইণ্ট ইমান আচলতে মই 3 কিলোমিটাৰে চাব লাগে আগৰ দুজনে চাই গৈছে আগৰ দুজন SQMে চাই গৈছে 4 কিলোমিটাৰটো চোৱা নাই কাৰণে মই লাষ্টলৈ গৈছোঁ আদাৰৱাইজ এইখিনি দুজনে অলৰেডি ৰিপৰ্ট দিছেই তেওঁলোকে কি দিছে মই নাজানো खटकटी पुलिस स्टेशन के पारलो आंकांग वुसिक ने फाइ इंखोर के थमाजु परफाइ सिरकेबरा चिति म पर मलम पांग टेक टेक अतुम खरबा के क्लेम मॉल सिंह राठौर आहेम चे कम दाम चेंसी AK47 अहिले पेन राठौर फान आहेम ते कुब अलंगामत आपरान कामु टेकांग देत अबिरता फेरांके अनंतेरांग पेन बिरता नंगपाले खटकटी पुलिस अतुम बिरता के लोंग पेन अदिमालोंग पाले दामसी राठौर फान दिमापुर अन किसो पकलांग दामलो sita kopai kilang no achithea bang avedetlo wosik ni phai koi rapri adam apor Difu Civil Hospital along postmortem upon ponlo Mor Singh Rathor ke inut khatkatia hawar biha claim bang nongnam kachithang klong abang pu angparta Hotel Raj Place ahem pu kusum Rathor Computer Institute along Managing Director Lapen Prince Liquor House ahem pu Lapen angparta alang leki inut rat sai claim bang tibok terai aralatum kisung ke boy ahut kirap pipajir dun bom abang pu Polis atum ki thana tengke bang proxy andu ki bang lapen ari deng hili ki do saidi pusi pachini Rathor asupo pen ki than pon ateng ki ahir intang rak pen kachikom lapen ke therta me do loputa pachini
lasi lake dokait atum tahai athe tangka tapon na pen arideng resim ke to website de pen langdam pulote resim ki ot arloa song atum tahai putaning je Ana berita mang lapan sikang ton pon lo dombe thakme kurwang thu